Der Luschen, das was Samas bringt. Da muss die Luschen, was sie das heute stellen. Bringt der Madrash, der Madrash sagt, der Madrash in Wurm Rabbe sein. Und Asher Yudam Shomea li lishkoid al dal soisai yoim lishmor mezizois psuchai. Frag der Madrash Rabbi de Barsime. וכי יש מזיזה בבית הכנסייה, זה מזיזה פסוחי, זה שטוק מזיזה בסמדרש, שפוטו מן המזיזה, אבל זה בעצם נחבוטו. אילו, זוג דמדרש אילו, מה מזיזה הזי אינו זוזו מהפסח, שריק צריך נשבנתיר, אף כך לא יתאי זוז מבית הכנסייה, זה בדמות שסתלתנו נעים דוונן. לא יתאי זוז פינגן דמזיזה דיברת אלת נעים דוונן, אומר הקדוש ברוך, אם תעשה קיין, דע שאתה מקבל תנאי השכינה. דוס עם מדרש. יצא בזה ספרסם הזה כתובים. I avtuche gdoile. Du tade Medrash I avtuche gdoile ki la oilo mein tfile khozeires raikon. Du kennst schrik in tfile leidig. Bezuich udam li es oi mit der Pesach hat schon niftach lo. Du sit tach stamping dem diese Stein Streiber zu getreib. Einmal tfile in du bist da geholfen. Die Stein du wart bei der Tier. Du bist schon so viel mal gedacht. Nein, ist ein Stück der Sach. I avtuche gdoile ki la oilo mein tfile khozeires raikon. No, bezuich udom li es oi mit der Pesach bin mit dem Zise. Du sucht der Mensch bin. At schon niftach. Sucht das was haben jetzt so. Ve yes manem shepoischem shumaim, kemoi beelel vaseres machim. Shein yemay rutz. Der mit effen an alle tür. Lefi ma shudom doifek. Kol me yashunu kach niftach lo baila yomem. Im kivada kol asho poischem atu. Aber kol at viele shlo yoyem ali kol ashunu mis allem gam kenach. Das Gebet na ganz jetzt kann es herangehen. Und gesagt, die Lektiot bringt das ein Rabbi Agudel Trimasadation und gedammt heute ist alle gedoldt Buch schon mal Schuh. Ich kann du sagen Schuh, aber die Lefuch ist Buch schon mal sei, ob in Sinne jeden Wort bevor Lefuch ist. Suchen spielen wir ja eine Woche.